Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Karbi Anglong Autonomous Council upon lang protsi NH36 Lahore region entry tax gate along Gorompani gate non pu anta akile tangka kirung ingtonte. Tax Department atung copy action and hygiene. Karbi Anglong Autonomous Council ke parlo entry tax gate along council pen kipi a hukum alo kapathik aret ateng kalisi akile tangka kirung dun ajok ki ongdung gari kevek atum kaningri. Jessimet National Highway 36 Lahore region gate lapen Gorompani entry tax gate along tin ihum dang trok atum apan 100 pen chengsi dang ner kepen athak anke 1500 pen chengsi 2000 atangka ake joy pen endun. Lang iktha tangka ake joy ke endun. अच्छा कितना दिया 1400 1400 कितना चक्का 18 चक्का 18 चक्का अच्छा इसमें रिसिप्ट में क्या लिखा है कितना लिखा रिसिप्ट में रेट कितना रेट लिखा है दिखाई नहीं दे रही है ऊपर उठाओ स्लिप को ऊपर उठाओ कैमरा के सामने दिखाओ लिखा है कि नहीं 200 का नहीं है ना ये कौन सा गेट का है गर्म पानी लग गरम पानी हाँ। अच्छा अच्छा कितना अच्छा चक्का है आपका घर 18 चक्का 18 चक्का कहाँ से आए हम दुर्गापुर से हैं क्या समझ रहे रोड है कहाँ ले जाओगे ये हम फाड़ जाएगा बाहर हो जाएगा ना ठीक Karbi Anglong Autonomous Council entry tax gedalong akile tangka ke endun puke akimi alam kalilong. Bangso ajoy ne kedamtang aningkan West Karbi Anglong alongta bangso akile atangka ke en alam ki ke klang ajoy ne gate kedoan ing hap nangno. Lasi lapuson atangka ke en long aret laki Karbi Anglong Autonomous Council upon aman kejor kilangrem kalima. Mate council pentong midu long nang jipu amen pentong tangka kapirung aretma lata arjumeme. Athit arnisi angbongsi lak atangka kirung long pulote koan atangka si council upon kipi lapen tax department atum kopia potsi lahai along check and balance mate methang asai chilang dunwang videtlo. Mate tax department pensi lahai asai paklema puta mathada mimi. Athe council pen kapitik aret ateng pulote ke ongnai 100 wet lang itha. Seta non abangke 1000 2000 atangka ke ena joksi pini hormu hortar anam ke bat aret maputa mathada mimi. Lasi Karbi Anglong Autonomous Council pen lahai asai kilangdun akinang sot. Lasi nilitum bangso akili atangka ke endun aputhak tarlipon bompen nang paklang pon poputa. News Kilangver arada tumapan pachini pontu. News report Karbi Anglong News Channel. 1400 कितना चक्का 18 चक्का 18 चक्का अच्छा इसमें रिसिप्ट में क्या लिखा है कितना लिखा रिसिप्ट में रेट कितना रेट लिखा है दिखाई नहीं दे रही है ऊपर उठाओ स्लिप को ऊपर उठाओ कैमरा के सामने दिखाओ लिखा है कि नहीं 200 का नहीं है ना ये कौन सा गेट का है ये गर्म पानी लग गरम पानी हाँ। अच्छा अच्छा कितना अच्छा चक्का है आपका घर 18 चक्का 18 चक्का कहाँ से आए हम दुर्गापुर से हैं क्या समझ रहे रोड है कहाँ ले जाओगे ये हम फाड़ जाएगा बाहर हो जाएगा ना कितना दिया पैसा 1600 नहीं 1400 रुपया कितना चक्का है गाड़ी कितना चक्का है 22 चक्का बोल के 1400 रुपये लिया सामान क्या सामान है इसमें लोड टाइल्स है टाइल्स है कहाँ से लाए ये मोरबी गुजरात कहाँ ले गए बंगाल जाएगा स्लिप में क्या लिखा है स्लिप दिखाओ तो खोल के दिखाओ इसमें लिखा है क्या 1600 अमाउंट लिखा है क्या कितना लिया हाँ तो 200 ना 1600 कितना दिया कितना लिखा है क्या नहीं ट्रक नंबर कुछ भी नहीं लिखा है कुछ भी नहीं लिखा आपका कौन सा गाड़ी कितना दिए 1000
1000 क्या सामान लाए क्या सामान लाए गाड़ी कितना चक्का है कितना 14 चक्का 14 कितना चक्का लिया? बोल के कितना लिया 1000 रुपया 1000 रुपया और इसमें क्या लिखा है वो सीट दिखाओ हाँ स्लिप दिखाओ कुछ नहीं है सामने अच्छा, दिखाओ दिखाओ। सामने दिखाओ सामने का दिखा 1000 रुपया लिखा है क्या नहीं है वहाँ पे क्या लिखा है उसमें नहीं लिखा है ये कौन सा गेट का है ये कौन सा गेट का है ये कौन सा गेट है कौन सा गेट है आप लोग ऐसे देते हो बिना जानकारी से हर बार रोका था गाड़ी रुका था कितनी बार देते हो डेली देते हो नहीं डेली नहीं हमको महीना में एक बार आता है। एक बार आते Paroisi Paroisi Paroi ini sanksi em doi bu ko hot penga ka ju doi bu penga tini le rok ke refri 1400 doi Inut arta kijum hek ningkan pho a uso hempen ing bode. Nijang karbi anglong alo Khiruni police station angkang Nepali bosti arong along inut arta kijum hek ningkan pho a uso hemalong pen ing bode. Phai kunia chiklo ni phai cricket home arni narlo chitim por phai hinira a chitim alom Khiruni police station angkang Nepali bosti arong along inut arta kijum hek ningkan pho a uso hemalong pen ching bode. Kang bodet a oso amen protik chetri arta ningkan pho apai amen Durga Devi lapen ka pachini ke hem adung araisi juibom lapen ki juibom theglong si hem akam ka cheklem aphi avedet pusi ningje pon bang so aphi Khiruni police station along lamhoi pidamlo rong arat lapen apai apoatum along riponlo sita thek ponlong lidet lo pusi ningje pon Bang so a oso alam pusitami thek pame kalilang a oso kaching thang jeans half pant lapen ari kiding a choisi kaching thang lasi bang so a oso aphan thek long bang alin pusitami la aber contact number 9101121608 kapachini japhan phirang ke athengno tuning report Khiruni pen kam sing dera Karbi Anglong news channel प्रतीक क्षेत्री হয় তেতিয়া কি বুলি কয় ইয়াতে খেলি আছিলে তেতিয়া মই দেখিছো মোৰতো কি বুলি কয় দুইটা ল'ৰা ছোৱালী আৰু মই কৈছো বাবু তই ইয়াতে ইয়াতে খেলি থাক বুলি কিনে কৈছে তাই কৈছে হ'ব তেতিয়া বুলি কিনে কৈছে তাই তেতিয়া ইয়াতে খেলি আছিলে তেতিয়া আপোনাৰ 10-15 মিনিট পাছত চাইছো ল'ৰা নাই ঘৰৰ পৰাই নাই ল'ৰা प्रथम लड़ा घर तक खेलिए প্ৰথমতে না যায় स्कूल ना जाए क्या किबा खबर पाइছে নেকি একো খবৰ পোৱা নাই এনে কোনোবাই কিবা কৈছে নেকি ক'ত কোনোবাই দেখা কথা যে কৰবাত দেখিছিলে কোনোবাইতো কৈছে এইপিনে কিবা 10 দিন দিছা পিনে কিবা লৈ গৈছে বুলি কিনে কৈছে আৰু ক'ৰ পৰা লৈ যোৱা বুলি কৈছে আপোনাক কিবা লোৱাটো ঘৰৰ পৰাতো বুলি কিনে কোৱা নাই তেতিয়া কৈছে কিবা এই তাত বোলে কিবা খেলি থাকা দেখিছে বোলে তেতিয়া তাৰ পৰাই লৈ গৈছে বোলে কিমান দূৰ পৰ্যন্ত খেলি আছিলে কিবা 1 কিলোমিটাৰত 1 কিলোমিটাৰ দূৰত আছিলে 1 কিলোমিটাৰ দূৰত বোলে খেলি থাকা দেখিছে বোলে তেতিয়া বোলে লৈ গৈছে বোলে তেতিয়া বোলে তাই বোলে সব কিবা তাক বোলে খুদিছে বোলে নাম খুদিছে বোলে তেতিয়া তাই বোলে কান্দি আছিলে বোলে তেতিয়া বোলে মাকৰ নাম খুদিছে বোলে দেউতাৰ নাম কি বুলি কিনে খুদিছে বোলে তেতিয়া বোলে তাই বোলে কান্দি আছে বোলে কিবা ভয় খাইছে তাই ছাৰ তাৰপিছতে লৈ গৈছে তেতিয়া বোলে দুইটা মানুহে কিবা মাইকী ছোৱালী কিটাই লৈ গৈছে বোলে তেতিয়া কৈছে কি 10 দিছা পিনে লৈ গৈছে বুলি কিনে কৈছে আৰু এতিয়ালৈকে খবৰ পোৱা নাই তাৰ দেউতাটো শ্বিলঙত আছে আহি আছে তাই কিবা তাইতো ৰাত কি বুলি কয় এতিয়া আহি পাব বুলি কেইটা বজাত আহি পাম বুলি কিনে কৈছে
Lakha Inkoira Trok Dua Barguri MAC constituency ke parlo Dolamara Ashramalong Nilitum Karbi Anglong News Channel Apherangke Adverson Kropen Kahumridam Aputak Lang Ikta Dua Barguri Pen Adverson Kro Report Karbi Anglong News Channel Pansi Karbi Anglong News Channel Kerang Dalam Correspondent Adverson Coordinator Terus ini dengan sama karam Payoro Sini nanti orang si project update anak kita nanti kita handle Nadak Dua Barguri constituency along Nadak upaya facing di daki doang nadak dolomran karam si dolo nadak kita orang kita handle nadak kita afrom Nam ko si thaklong Karbi Anglong ka kami na pena Karbi Anglong pena pa dami nam ko si thaklong adim lo nadak afrom habar si dolo nadak bakso habar lo ni ka jam alap fikira pena non ke rangi November tarik ko chokani ile tum Assam along Chief Minister Himanta Biswa Sarma la lila family hoy pen mate pura hoy pen nadak ke bang jeep abeta di mapang penong kondo tasla bakso kelong pura tai si nadak afrom atum nadak kami kena tu pinangan abon kiti Ipon pangceng pinala ni dinglo don an ko an tang lama la bakso alira lon ki pipon ta penancho ta kalila nadak district along Karbi Anglong district along CEM ki hayaran tabela dak chitong ji busini tu talong pon la sel bakso along la bakso kamalong la bakso along ko an lon alira lon ki pipon tang lama ta pe kwan si la bakso adim pinian ko ana ang deng le lama ke alira lon ki pipon ta pe na ang porta me ni Karbi Anglong news na ho tran ke ta nilo la bakso ni la bakso ni la bangso CM atum ke bang hu da per porta ma fa tu ke bang hu yong dung pe la bangso along ke chitong tu ji fa civil hin te pe churi kondo la per porta me la dak kam tikren tang lama ta an kol benan te pun pat lang kon po ta per porta me adu tira bang putin ta be hala bangso ni chitong tu pe ti fa civil hin pa sri ni kan sama kadam pa je president sri ke kadam Abarim Karbi Anglong Autonomous Council EM Bangke Thomatum Congress Asongalong Chingbedunpo A staff reporter Thekar Phaikuni Krepli non Kevangji Phaikuni ni Phai Christian Kep Arni Karbi Anglong District Congress Committee Pen Kedeng Ponji Mass Training Program along Karbi Anglong Autonomous Council Abarim EM Jogot Singh Ingti Abarim EM Longki Timung Abarim EM Prodip Dipusa Atum Congress Asonglo Chingbedun Popusi KADCC Maipu Sumrong Hangpen Perangki Athengno Pachini MP Akilek Nangkilechi Aprang Prang Ratari Ajakong Kachepalong Chiaphan Do an Arad Atum Rat Pangri Asong Atum Tame Do de Sangsepen Sai Klembom Asonsi Thekponlong Lason si piniphai kuni ni phai krepli arni Karbi Anglong District Congress Committee atumpen methang asai hemalong phirangki amai ingni ponsi non kewangji phai kuni ni phai Chrisir Kep arni kapadu ponji mass joining amai aputhak lamthe paklangpo Bangso armu kachingbe amailong Karbi Anglong Autonomous Council along jakong kikhilong tang mate abarim EM bangke thomatum Congress asongalong chingbedun popusi KADCC Maipu Sumrong Hangpen Phirangke Athengno Pachini Labangso along Sarupathar MAC constituency Abarim EM Jogot Singh Ingti Borjan MAC constituency Abarim EM Longki Timung Lapen Thansiri MAC constituency Abarim EM Prodip Dipusa Atum Congress Asongalong Chingbedunpo La Anchota Kalisi
constituency ke thom arat atumsi bangso arni congress asong along chingbe dun po kado kawe bang pharupho so se armu atum chingbe dun po pusi ke adcc amai phu sumrong hangpen pherang ke athengno pachini pontu news report Karbi Anglong News Channel press media kotia ka tum Nilitam Karbi Anglong Jilla Congress Committee hinkan pachini ji lam thela puelo ye non ke wangji Haikunia cheklo Nipai Kresir Kebarni joining program Litum isi Tengpon District Congress Committee hinkan asila bangso arni BJP long ke dodunta XEM ake hai bang thomatum atoman dak District Congress Office long mangsi nang join duni pu litum manalo nang pachini palu pen nang pachini apen nilitum chingkia jadelo District Congress Committee ahin penta lapen APCC ahin penta chingki chethan mensi nipai kresir kep army si labangso joining a program ang paduponi po alang litom BJP pen si nang tundu nang join untuk poda Congress along nang join dun si alang litom ari sango tum ben anu tinta bang baru isira oke ba bang baru ini ba workers jawani po kaman mutote kado kawe ben bang baru phot rok ba armu jawan si alang litom lada nang join ni po Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me